Ole, tliru te kachanala klaulom le vek chawa. Richata, tlohlum tu niyan soy hi. Isaka lau ni reng lau maya. Isaka, tiina maa tsuana in soya. Amaro tsu, aming diktak tsu isaka lau ni lawa. Mi khulai leng ve me me lai, lau tlohlu top may ni hai. Sual kop maya. Komen na pakata pay chuanin atien nge chung tinge ka shet ching chi lawa. Mi pakatin, zela changi ron chokhuna kathat ko pong che, tiina soy hiala ni. Ting kop chuan he tiina hi. Athin rim thlaka. Tring khat pay chuan in khailum ro se. Atak sa peng tring khat dan ro se ti te hialin an soy bukane. Poi khoi tu monin to chan tring khat te han ta lang zoi tai la sa to thau mai la. Police atanga beng van thun danin richa ta thlo tu hi. Achel ruat moya kum sambokwa chan marwes nen tukin dar kwalem in somli panga khan an che nei na police nan man to ne. CCTV footage atanga alan danin achel ruat moy hian inti boina po omlovin richa ta hi. Chiang takin atlot lua damdo in panpuen in nuwa nimin genorin somni paruk chokmadar som bukhal achen vi athi eta pakhatin achandang om aringa khatian thlo pop chan tur kha chandang om aring thlat ani tianaran soya ava khoi pop dan le atluk nu po a thien te thinrim mel vak lo dana khan a main inti thiam lo emo o kate kan thien pa ron thlo thal top se achan ngei to lem lovin kan va khoi let ve du ngal vek kareng hebai chuna ron hreswal do ni mela apa khanin FIR athelu to ti te khateng po kha she turum to bokane ron soya FIR an thelu tu lo le zel dana sakati wang kata kiti te va ka va ti chu o kati mai mai atluk reng to no po amuna om te pon an ngei to boy som lo lok te kha anril run atlak zo ma ne thien pa te han o sandei re re te kha thil ti chi ani berem o ti na soya kangai dan me mai o poi khoi tu ero amol ka ti hle Tualthattu chuan apu tok shamna chu tok nge ro se apoi emai tinarang sei ni ta pakhathian tinarang se ve bokani a behind the scene a hian thilom karing a victim kha aru ema CCTV tanga lan danin anlo boy fe to po ani mai thai video apo atluk noi kha zeldin du chuan a khik tu kha lo chau to vel po an thei tho kan mu china hian nge dan kan siam mai thina khatia khik luk top phena khan eng emo omve thei tlat tin khik hlum po atum kher lawanga aduain thil akal thui pal ani ngei poin kareng ma se mishing nun na la ani miau sia shemna chu atura ngai ni side b tien pakha thian ran sai ni side b atanga aron clear na ni mela side b thina ran da tel khera ne he comment hian krel ro khoi khop mai a video ente chuan kan muang richa ta kha review ma se thien pa thel tomin a thien pa po tok toka a thluk no pon a thien pa au tok toka chuti lai kara kong sira lo ding isaka po ni der si lo khan roi chung po a thien pa in so lo tur adang ve tok tok tu awakik lum ringot hi cho a thien rim thlak tak zet hei ngei hi lom vok lum thlak chu tinaran sai ne ole he thil chung chang be he ngei dan te comment section la wala nu cheve don ya police in tanshil nu la Marina-i Apasal an sha chhuak to ama in tilum to Mizoram police chuan thu cho semin Marina la chan chhui kum somni paruk apa Joseph malso malet tan shilveng pui tha ani chungchanga annoya tarla nang hian thu chuan siam zonon outposta December ni thumkum sang ni somni panga jingdare le chenvea John sang nuna tan shilveng pui nena tangin atono Marina la chan chhui kum somni paruk apa Joseph malso malet tan shilveng pui aizol chu December ni khat kum sang ni somni panga jingdar som khale chenvea an che nei na tanga mammo lam tura chuak chu December ni thumkum sang ni somni panga thlengin ala holo tho report donania chumia wangin malak sak turi nangen zonam police outpost general area mibo report zelo nen thei to pa zonpui ngalani mibo nia report marinal chan chhui kum somni parok chu December ni li kum sang ni somni panga December ni so pani kum sang ni somni pang chung hian police le tanril khotlang tene tang kopin thei top chwa zonania etiami bozon na kalpui ani la hian marina la chan chhui mobile number sim number 6909104207 8259895917 chu a call detail report CDR te lain uluk taka zir chelania CDR atanga abiak thinte chu thuzo fian ne CDR atanga alan danin marina la chan chhui abawni hian abiak mi pakhat chu uluk taka thuzo fiane nima sela
Marina bauchung chang hian evidence tha omlo wangin chhuale ne Marina la chan chhui zon na kalpui ni mek lain ni som pathum December kumsa ni somni panga laidar nga lem ni somni panga a RS lalrin sanga tantril branch wai me ne na tangin MZU football playground bula meche ruang ni om tak an mu thule he ruang an mu hi mi bozon mek Marina la chan chhui ani ngei rin ani tho zonam police outpost a donane chanchin hret ani vele ruang mu na hmun cho police team in pan ngalen forensic team te po shil hret ngalan ne ruang omna hi MZU football playground na tanga metar som nga bor vela nen alo toi chetan to inquest uluk taka nai nen forensic expert ten uluk takin ruang endik na anthok van roye tanthil veng pui chuan ruang chhar chu a fanu bo mek marinal chan chhui ani ngei thu a fin fia police inquest atanga alan danin ruang chhar chu a chiat to awangin le pon lam lang theia hliam hnuhma engma mu theilo awangin a thi chan dik tak hret ani lo hetiang ani awang hian ruang chu civil hospital aizola December ni sompali kumsa ni somni panga khan a thi chan chiang taka fin fia ani theinan postmortem examination tura thonane hemi chungchanga hian 5 kon police station a unnatural death UD case register nen uluk taka a thi chan chui zui ne Marina la chan chhui thine chungchanga inquiry nei ani lai hian mi engmozat thuzo fiane inquiry atanga lan darin Marina la chan chhui hian naw apai mek thu hriatania amaro chu afa paina ero hriatani lo Marina la chan chhui hian pasal nei atum thule a pasal tur chu paupalam pensioner ani thute thuhretu hena tangin hriatane tin Marina in he pasal tura soi hi tanthil veng khole tui dik takani lo thu po hriatane Marina la chan chhui thine chungchanga inquiry a drinhel pakhat chu zonom police outpost a December ni sompruk khan kawane heti mek lai hian RLP ka chu a chen in atanga a zon thlak thule Ebenezer hospital pan puani thu donane rang takin Ebenezer hospital zon pui pan ngalania FSL team tene RLP kamator BR number MZ01S 4967 churin hlel thila hret pui tu te mulayen uluk taka motor chung chu en fiania motor chung mun sang sanga thisen kai ni nge yarin cho muane Hnuchhuina kal zela FSL expert team te en dikatan sei sanitane tin RLP ka chu Marina la chan chhui thine chungchanga innam hnoi nge niarin ani awangin an chena in cho ground of belief siamin en fiane RLP ka phone man lai redmi 8a chu an chena in atangin sei ania forensic science and laboratory aizola en fi tura thonane police inquiry a hian Marina-i mobile phone sim number 6909 104 207 call detail report CDR chu zirchian thatle nen Marina-i bet number tu chu sim number 7627 949735 nen abia khon he December ni khat kumsa ni somni panga jingdar som pakhat le min som liania sim number nei to hi RLP ka tansil veng puya in samek le kolsi patanga lo pmi in lua kho samek ani ti hretane pun sang sanga CCTV surveillance camera ang ang te en fianien heta hian tata nexon var BR number MZ01S 49672 Marina rong charna MZU campus tanshila December ni khat kumsa ni somni panga khan atlan lut nge ni ti fin fiania he motor hi MZU campus a darkar ni le min som pariat chu om ti hretani bokani Marina thi chungchanga hian drinhlal kai berani awangin uluk taka zir chian zoi zelani helir thei BR number MZ01S 4967 tata nexon he excellence epsatanga alan danian laldu saka lel chun maubok ninga register nen ni somni pakhat October kumsa ni somni pathum khan third ownership nei mek tu Joseph Larem moya afapa RLP ka scholarship nena chengnoi nga singriata sal chona ne Marina la chan chhui thina chungchanga no chui kal zela ruang charna hmuna tang hian Marina la chan chhui ngong ru ninge yarin le aha pariat le thisen ninge yarin te chu mu chhuane ti chuan achunga tarlan motor chunga thisen ninge yarin le a ruang charna hmuna evidence la khom te chu
Forensic Science and Laboratory aizola endik turin thon ngalani riat pui tu le evidence chi rong sanglak khom endik na tanga alan tarin marina la chan choi thina chungchang hian sunal konga poi khoina criminal offense nge ya shedani awangin vaiva kon police station a Tualthattu boizia luania Hnuchhuina kalzela evidence chi rong sang Forensic Science and Laboratory aizol thon te chu January ni somni pathum kumsa ni somni parokhian evidence examination report donani examination report atanga alan tanin RL peka motor chunga thisen kaite chu marina la chan chhui thisen nge ni ti thule ruang charna hmuna ha mu te po marina la chan chhui ha nge ni thu fin fi ani bokane tin RL peka mobile phone Redmi 8A examination report chu Forensic Science and Laboratory aizol trangin donani bok report atang alan danin RL peka hian a phone Redmi 8A hian marina la chan chhui ming le contact number 8259895917 chu TNHRL MARTN a safety mu chuani November ni som pani kumsan ni som ni panga khan RL peka phone a hian pregnancy test kit thalak mu chuani bokane marina la chan chhui Tualthattu chungchanga Hnuchhuina kong rang sanga lo lang chu RL peka kumsum ruk pani let apa RL damale tansil veng pui aizol hi poi khoi tu le mo phurtu bernin mu chuani he Hnuchhuina hian tansil wai mele FSL team 10 police te thei top chua nin puina wangin anchunga SPI zol district le a staff te chuan lom thuan soine tun develop khanin thuthar anran post le ati hanan soine tansil nula thattu ninge ya police in an hriat te in saklaya kang tansil nula marina la chan choi kumsom ni paruk apa malsom le tansil thattu ninge ya hriat te in saklai chu zanin ni somni pasari January kumsa ni somni parokhian akangane police lamin voina an pon chhuak nuwa zanin hian tansil Mipui an pungkhoma Tualthattu ninge ya hriat RL peka let kumsum ruk pani mi te chena in saklai tansil mi chhonga chokang RL peka te chungkwa hi kolsip lam ni ma se tansila hian in an sameka an la sak zolo wangin tansila vek mi in an lua anin sakla hi Mipui pun khom nuwa akang ta ne